lantas meremon tuh. Lek nama Godoemon. Premon tawang. Wah, dunian Godoemon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Iya itu. Premon aja nih nggak Premon. Oh, jajong orang Godoemon tadi. Bisa menggendingan belas ini. Nak di gunung dia bisa menggending. Mama apa dok? Iya. Mama apa? Sila matamus. Bin? Jago ngetunu. Bontotnya karbet deh. Ya berat, uyak entut kan itu. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar batak bisa muntu kan makejang somong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Jo ya loh. Irago sing bisa menggending ha. Men sing tanya belajar menggending. Yani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek irago. Yani lawan nak lo. Ayo lo. Lawan lo. Ayo lo lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak menggending kan muka jano. Balik uyak koren lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok. Yen tiang ti orang sing bisa menggending tiang sing sebat sing mok. Man, nak mula saja tiang sing bisa menggending. Mok pemekas Ini terus terang. Apa mau pemekas? Mau sing bisa. Nai mok lawan. Megarang nah. Nai mok ada ngedengin mok. Enak. Rarahang ring tangahin wano. Ceritati negari celeng alasan. Basah gede kulit kolong motujo. Ranas tapak gemuk jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duko celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas balungan sah. Gaya. Baru metanya tuan dia ni metakon bin bidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Gitu kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Tiga gendeng aja sing. Rarahang ring tangahin cari. Belitan di negari lindung kuyahe. Lajit angin pasang langkong pasang nyandong. Nabok barang ini bawa cara relawan. Tadu ji. Cara apa? Cara lindung uyahin lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindungnya. Ken kasus mana? Amongken cenek bolong urah ka lindungnya. Selindung man murah ka. Nia. Nyak goreng isen sebelum ceko. Goreng sudah cukup renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak ken sejati ini kena lo menyamau jadi ngajak mo ah? Kong, tadi man menjadi nganten ngajak mau ni dodonan. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh mok. Adeng-adeng malu mok. Mantun atuh mana merosan. Deraos nak itu malu gugun tiang pemekas tejani mok. Ken. Saling man menjanji nganteng. Tepuk lumen anak ini mok. Aniknya jangan den. Nih ilok sumur kegelang lah. Ben mane mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacamata, cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan ciponer. Bos gelang ilo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene memene mau beri rencana nih. Cien meme nih. Meniki Timpane murid TK nih. Si unyi ada nih. wih wayah kot-kot murid TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK si Unyil pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah? Siap. Kedatangan kepaten waksik. Hai, Ken. Pura-pura lu kenal sama gua.
Ije kena ajak tuh. Hah? Ije kena ajak tuh. Ajak nak tu. Oh. Di tu. Di tuh. Ah, di ubong. Wah. Jangan kena jangan menasa. Kasih nama. Bang. Li. Anak atau tona. Hah? Anak subuh selesai ajak cang bu. Jangan kena. Jangan bubung ajak pici-pici. Wah. Kosong. Man. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Prinsip dia. Egen. Tunikan kalau mau jalan kalau main. Tinggal main ya. Bih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya pedang dia, Mana? lampu mati. Oh. Begitu gelap yang di mobil. Boleh. Kasih man. Ayo. Sing man. Fitnah nih. Ayo. Dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo. Ayo kita. Supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang. Nyuangnya. Pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linung. Jangan senyak masuk mang aja linung. Oke. Udah kan nasi kain lah. Senyak yo. Kengken lo. Mangkin. Dados dan kemana yuk tiang dukitnya? Doning dan rumah so di tiang nonin pacang menjanji nganten dan wenten. Oh, kini bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken supaya nanti selemang. Roh di tiang berikir itu dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling utama. Dah dan wenten di tiang menjanji sapu nikah dan wenten. Ih, ajemnya. Har, jangan jauh lima aja. Mas. Aduh, aku tiang Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ngini. Lo puspo pianak de dia. Lo puspo. Ya Allah. Nedang lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspo nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo nih. Lo puspo. Lo puspo. Benar. Sing lo kesumo. Sing lo kesumo. Wa inna ilahi wal Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya Cang. Kasih mandu kan boleh. Nih, nak kengken sudah dene kerawit nih. Wah. Kerawit nih, ane ngurak-ngurak songjet mereka kerawit adanya. Kawit nih. Nak kengken kawit nih, Mi. Yuk dene sane angkan di tiang piana. Boyo piana di tiang antuk ngurupa. Sing piana nyindo. Wanda semeton Cokori Dewo saking puri sigar tepung. Oh, semeton tuh. Tuh, men dadi batuk ini. Ida bu mantene mas semetonan kemar. Oh, kemar aja nih. Boleh deh, Laos. Bener batuk. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni antuk Cokori Dewo ngene. Muana batuk sat. Nak bener kemar. Iman lo semua hijau. Buron yuk diri tiang nunasang ring Cokori Dewo. Menawi da Cokori Dewo kanton eling ring pengabeh linge duene danye Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam gladi itu di sigar dong. Nang atur ni aja nih, pang iaji sengat senglane. Iaji lah. Ingin mang dekeni atau di tiang kalam ngelingin warang. Nak iaji main. Mumpung Cokori Dewo lewat. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kemar Ji. Kemar. Niki adene kok jak. Ini kok kegelan jangan mbok ne. Mungkin Sing pedas pun dewo nyingakin. pato kok bandi pato.
Nih meme. Sujatina kengken. Nung lasur matur sisep yang ratu agung. Yuk kene putran Cokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk pianak kejang. Punika temawinane mangke. Buron yukti di jangun asang reng Cokori Dewa mumpung Cokori Dewa leda nedonin titian penyeroan duene sale kamar. Yuk kene pengabeh linggih duene deh. Dane Gusti Patih Agung wenten iri kereng puri sigar petung kayon Cokori Dewa pacangangen napir. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu utamanya ya tentang kain lapang sida mesikan jagat sigar petung kelawan naga gombang itu udah tujuan kain lapang tawang ini Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antut titiang becek pisan mangden enten saking riyen memesah kuren Cokori Dewa kelawan puri sigar petung sapunika. Kewanten embangken mau balik pisan wicarane. mau balik bicara nih Ri sampune wenten iri kereng puri sigar petung aduh bapak. Sujatina kengken Doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung. Nenten wenten natur yang linggih Cokori Dewa saya aja neratornya yang sing jahat san rumah agung tuh ben kengen adeng-adeng malu di wong ros adeng-adeng nih Napi malih calon matuan Cokori Dewa. iya ji Ida nake lingser nih makin megenah reng krangke kan. kurang ajar ayo Sangkalen adeng-adeng laki malu basangnya dari panas ke walau otaknya dingin nae. basang sih dari panas nasi bang dingin otak aja bang dingin asal di kulkas Nah, celapang kulkas. Alah batu tadi balas. Nih makin sabun nih kira kedua bung lingsir. kengken Titiang maksud serareng Cokori Dewa nih makin. Sabun api aja kayak Cokori Dewa. Nih makin yang mana titiang hiring darmone jajarang rien. Yang kemana ada titiang iweng pemargini sabun itu. Kawan pisan dado serap dua. tapi yang mungkin jipang payu itu yang nganteng aja Neng, doi dewo sang sayu. Haji jengah mas kayon haji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung. Apa belen lantas haji dewo ini belen haji ini megenah di kerangkit di kuda nyari kayon haji ini. kenapa ya mungkin Nah yang tadi dia haji jadi kayak dewo, di dewo ngelunganin kewalan doi dewo mau pesan Agung buka jani. kengken di tiang Nah yang tadi di dia haji di dewo pasti deh gelong ke Prabon. heh Prabu ini long subuh long berangkat ke muka anu aduh itu tajir ngelong ke Prabon itu nginep wangsa nyaru nyamar kamu long Prabu ini Tapi malih sampun wenten semeton duweni pacang iring aku nah pemekas idewo tadi Inggih sampun. adi dan di penjalan cek keren gitu beli nasi nawang purin idewo ini adi ngetang beli kamu kan itu di purin idewo dibencingnya beli ngerajing ada penakon di Indonesia idewo melas semeton utawi kegelan timpal nih rumah kat pangidang melanin idewo tuh kalau beli Lihat, sedang becek kepisan. Reng puri sigar pedonge mangkin wenten tetanggon titiang kantun ming sikit titiang saking puri surya kuana. Ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabe linggih titiang Gusti Ngurah sapunika. Gusti Ngurah Iya mereka haji melingeh. Otaknya mau separuh di sini. Gawat, saya matur. Uniki senada ji Kengken ya. Aji budal ke negara Gombang kairing ban penyerahan duene tidiang sarang jadi mereka ke Sigar Petung Nah yang coba kita jangkau ke wilayah dewo kelawan hari ini dewo nih. Ajilah kalau dah. Margi dewo.
kan gong sing ngerti. Sing tawang segas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Medem Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Dia camat sing ngawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat ke jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Gini enaknya dari bapak. Mimi, tengkorake mau kacamata. Celana. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Aduh. Kengken. Jepita. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan dia meledak, wok banyar nak ke. Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Nih madan calpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijo cimegae nih, Ra. Dong sing ning ngurdo nih. Sing Jangan taruh ten ngurdo. anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok? Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu-haluan lah di camat. Kadung SK nih Dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkar camate medasi SD. Hah? Papan camate konen tamat SD. Neng SK blok kan kecil. Gunane Tamiu beliu rauh teko pedoi cai ngunuk kang to kok kae nih. aku dong unang. Telung tali. Aku dong beli nasi. Ya kadang 5 tali. Nyekal bang nar benduang tali ukus. Pipis tagih sedagang nasi ya. Oh, gitu. Oh, dum jak dua. Oh, beres. Hai. Yuk. Agong jai. Sing jam makelonyan cai lah kerning kangin purin wakini. Mapan ratu ni disigar patong nanunglah kepatotan. Ne mulo patot ngisi gumini sing jadalan papodan waktu. Kewala antos na. Kengken po wala suwakan ni kapen papodan cai ni. Satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suko. Antos na. Ada bencong lep. Di ngawak-ngawak sanjero ni. Diangin amuani. Ane muani jegek. Diang muani sekan jero. Abene kembung. Ngawak-ngawak colek konen kenal sebabane nyolek. Itu besar tangkahne. Lian saput yang madugdog, Rago manunangan. yang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mau balik jero. Iya melena aja galungan, yen galungan Dharma menang, Adharma kalah. Contohnya
Mayodanawa sing percaya kening Ida Sang Hyang Widiwasa mati sing ada keturunane. Gitu. Dini Patih Agung ne Momo dadi raja, Sang Prabu di Kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bentlun nu ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngemaling ngaturin Ida pang merayunan tuan. Dong ngoto ilah-ilahnya. Oh sing ade orta. Mati masang. Mati. Yen ada nok takon Kang Wan gigis-gigis sang urip. Padoh ade. Kupuri. Yang kupuri. Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku. Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Wis siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro kerap kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewekku. Oh. Sekaligus satgas. Tadi beling? Ing beling puni. Nang engken? Amil anggur. Apa Madam Keto? Amil di luar kandungan. Undangan kayak Iya udah ambilnya.
mati calon mati. Ya gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasut karya kar suntik Haji Parmalin. Ida daning menahan sami. Iring ra kenai suang-suang duaning murdaning jagat pacang medal. Ainge Ratu Agung durus medal puniki undangan duwene pacanya siang sama. Nak kencen kena camat ni. Gelah peneken si angon Ciraja ketunen ngurus jelma gelem. Boyo sapunika Ratu Agung banyak gelam presiden tangkil nyak siang karyan duwene duaning nembe wenten karya. Bang sengenggal kesemu yuk. Inggih. Makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa jo? Apa buin proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing dari neken. Ah. Ngawak-ngawak ci, ngangong kan gitu ngong. Ada. Jag benyah latik bener-bener camat ini. Pulpen raja ni ni. Nggih. Wes. Pik ngejang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi mawen metakon kaping raja ni. Raja ni anyar ni. Nak ngudian dini mah ada rame-rame. Nggih, nah piwenten. Sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau ni. Gelas yang ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya. Habis saya ke ratu. Ini merasakan gobo bagus pokin lah. Woi, dia peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasakan gobo ni bagus. Pokin itu, cijak nado ni bagus rasang ciban ni. Yang saya bagus. Yang orang si bagus, cara drem misi oli kotor kini. Juga. Nah, jangan bagus. Nah, nanti kena kan. Mesti je kono. Juga. Tu maru sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin cuma nekan bingung. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah mar pangit. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut pisan ring jagate. Wih, raja dan wenten saman pada buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudiang nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak meliang-liang. Inggih. Makejang sem gede. Ajak ke menggendeng jadi amangan ang minum. Pangkan rasanya makan suka. Tahu tak? Keciran dua ki, keciran dua ki, abang tu sing
lagi tekenan camat Don. Saya di camat. Lar. Ada cigelam jang. Lar. Do rumah camat ke emang bangko. Bekas ada panane. Udiang jan ieu. Heh, panakne. Lo anaknya lepas. Jadi panakne. Segawan cikong. Tawang cik lah. Gelah gustinnya. Ulit aku komangin lah. Ongkon dadi tlek tanam lek-lek ngesukumi. Nyen cingorin. Dong sangkan kene. Tekatine pasti do bakal ngeloki wake. Yang mula cai pro biro serok ki kekel kena caine. Sing cing orang. Tawang waki cai neluh nesti naranjana. Aji ukik laksanaan caine. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungul. Tadi pite bener lautang. Waki sing mengkira jani. Li. Sampona ngake bos ring cicing ipun diagok. Pemekasan makan wentan bantan ring puri sampuna pianto. Dua sing winayo. Piana ci anten ci ngajak Yadi dini. Jani jutet kene. Banten ci deglah gelah kalau